Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Nyotrap Integrated Territorial Organization Southwest Khasi Hills District. Ha kabay ba kajing tmu ban ay jaka jong UCM ikisipay BSF. Ka ay kajing kershan bopura ika KSU Southwest Khasi Hills District. Ban persya ikani kajing tmu jong u bat ka EC ban ay jaka syakisipay. Usamla Paul Ternyang, Presiden Kahito Southwest Khasi Hills District, habakren syakila patay kubor. Ulo ang bakaseng kakwa ban panjing syay na UCM halor ki South Likimat. Kabaningkong kaseng kakwa ban panjing syay bakumno unong kitkam jong kiseng san perthay. Kabayalam ya ka sorkar jala kata usketri ka NPP State Unit uba kitbor lang nongrem. Ubade unong aiktien ka EC jong UCM maharam. Ula man long umentrishnong. Usamla Paul Ternyang ula panjing syairu na UCM upaim niang dro CM yong. Bat kat nungut ki menteri jong kahima maharam kila ru bandong kinong yalam jong kiseng san perthay. Kumtana kalyang kaseng kakwa ba UCM un pensyay shwa halor kini ki benta. Bat ula penpawru ba UCM kahima maharam ula penkenya kaan jong ka district council. Bat ula ongru balada UCM umtip ya ki kendon an bala penkop bor hau kaseng kamban se ban iwat hi ya kita ki an ban wanra hakmat UCM ban dup syai upat ba. Kaling jui kum kaseng hadin ba ilai leng ba kilak pathai kubor halor kejingkran jung UCM kahima maharam bat ke eksekutif ba kaladon kata kejing terwa kapal ai kata kendau jong kahima kaman kot daki pau lani kispa akar syaki sipai BSF nakal yang kaseng isngeudai ba ai kejing kersyan ya ki isu halor kani kamat nalor kata ru kaseng kwa ban yo kejing syai shwa hausim hima maharam halor ki sautli kimat kabaningkong kalong ba kum kaseng kakwa ban keli nadu meno unong kitkam jongka political party kabayalam ya ka sorkar kata sekretari ke NPP Meghalaya State Unit ba kit borlang nongrem badai vice chairman jongka MGCC balong no aikin lani uspuk person jongka ni ke eksekutif jongsim kata kali ke jingkli nakling jui kum kaseng pat kabaar kan mengut ki menteri kiba don haka eksekutif komiti kiba bat kamru kum kinong yalam jong kiseng san pertai kumbang nilai hi dala ka jong kifa bat kabalay hato kita kikendon an jong ka district council kitrikam ne am ya uni UCM bat ki menteri jong ka hima bakin yale ka ikat pemon yo bat ba kat ba mi kikam uyuta ka jingkli ka mi nakaling ring kuseng kalong ba balai kamsyam ladon kajing terwasuhan syaka sorkar jelah hakapor ka sorkar ka wat jaka bandu ya ka headquarter juga civil subdivision rankor hakapor ki wei ki hima ki laterwa halor ki kendon ba ya ka kam grade C and D de ban perkhat shwa lani ka first preference ya ki khun ki hajar jong ka hima ba da ka jingin tipat ba ka kamsuk bani krem bat ka sorkar jelang hendrai bat ka central fus ni shipun power bakalong ba lajno tang ka jinsha circle ki patba ani ka jinsha tharais niu ani ka jinsha supas niu haki ani ka jinsha puntut jungki lada kai jinsha puntut jungki patba ada kaya lani lada dai kinu kini kumta nakaling kum kaseng ni ban biang bagi kwa ba UCM un pensyai shwa halor kini kimat ba kaseng ka pensneu ba lada UCM umtip ya kita kendon an ba kelapan kubor haum kaseng kaman si berlik wat ya kita an ban wara hakmat jung khnang ba ngineshai ba khnang ba kipat ba kindup yo ya kajing syai nomor fi katkum nomor kaseng katip ba katkum ka notification jong ka HPC dated Southern April October apply kabala kedau syai halor kini ki bentang hendai bu di UCM hima maharam ulapan kailut yakaba kaseng yakaba mi kum kaseng nim sutenat kumta nakaling kaseng
ka tentu UCM ba un shwa ya kini ki jingli ki ba kaseng kalabu hashwa ba ya ashwa ban yakren ikui kam namar ba kumba ilaong hakmat ba in ai ke kishan ka baklan ya ke issue halal kani ke jing tumu UCM ban di shibun ba ya ka kendo shekui pakibor ki ban habar kahima ba kaseng ngin kum kaseng milerai milaya menjur ba radai ha unu put nani ban jam shikui ki peta kum kaseng gilong balakloi ban ya tenju nani ban poy unu put radai hagil ki peta nani radai hagil ki sinjam